guys. Sopir mobil CV Rizky Perkasa. Tengok kayu orang kau. Habis salam guys. Anchor Sabulu Salam. Kaya apa bang? Ini sopir Toki Aris guys. Speed mobil kilang ini. Nah, tronton punyanya Toki Aris. Nah, di dalamnya. Kalau kalian nampak mobil CV Rizky Perkasa, komen ya. Ini jalannya lem Banda Aceh nih, Banda Aceh, seluruh Aceh sini. Medan, melem Dakan Raya Banda Aceh Medan nih. Jauh kali kak. Hah? Jauh kali. Kak, bikin video. Masuk YouTube bang, mulai. Anjir. Mau ambil beras nih guys. Ini 36 ton. 21 ton nih. Musim timbangan beras guys. Ya kan bang ya? Lipat cara kerjanya. Teluh-teluh je ni. Muhammad Dani.
Dio, itu di YouTube nih. Halo guys, lagi muat beras. Jadi lagi muat beras, capek kali kayaknya.